ia o tu fatasia nei lana I solo na e fitu ma solo e fatatau ngā luang wha missionary. Ia ma solo ia e wha manatu e le tau tinonga. I le rofa la vea I o le tua o ia le whanmai. Ia le ana o tu fatasia ro. Malu. Mafu angala na le wala I vai nei tu si le. Matu le wha whonga mai lau tu. Ia e tanga I mai. Ia. Mana. Ia o lea. Fia ni solo I tono tu si a. Ia o le au whainga atoa solo I fitu se fulu. Okay. Ia o lo ia I masolo e mori ia lo whaanga masavia finga le auso sa ngā lulu e le ngā lua. Mua mua atu. E pe o le sunga ia fitu mau, o le sunga ia Peter Crichton, ia o le sunga le apostolo ia Williamu, ia ma le tote le o isi a uso na iai. Ia, si uso ia Manu Samuelu, ia o Lofangia, Pasta Lofangia, Pasta Tonga Kupa, ia manai mātua foi ua mua atu. Whamole a Pasta Rolani Mikaele, whamanosi for nei Taeao. Ia, whatalwhatu, whafonga le atunu, e le ngata New Zealand, ia so staff le Rolani, ia mo aile ni whatalanoanga, ia le li. Malo whaftai, Pasta whamole le ola malta camera, na mana ile kiria mai le audio, ngā le camera, whamole pe whaiana toi whale I whutulanga. Na ai malo whaftai, o a mai a Sydney Australia nei Taeao. Ia o lo manu, ia la whaftai, o e tūra sauna ngā lau sunga. Ia mo ia lau maruru, skemi a le fui maa e o mawhanwhana bai. Malo whaftai mo le whatasimari nei Taeao, o lea maa ua o Taeao le fiafi na po Liverpool I Sydney Australia, te tala ina I le tusi, o le tusi na tusi e lau sunga. Se mai se tala, whamatala pe aisiana e na tupu ila ngona ma yese mo mitinga e te tau ona tusia le tusi ia pe ona saune tala le Taeao. Aftai la sunga mo le whafsifo ia e moni ma le saunanga. O le tusi o solo. O le solo la anua lewa na tusi fo ia e whaiama I taimi o ngā luenga wha missionary fo ina whitawhea iai. E mese tono ngā luenga le UFO Christ. Ia sabe veo ai ama mo fatino nga lunga e fo ia tuala mo tusi ngai solo. Okay. Pato le taimila le na mafua I na tasile na ile nga le afa ile tusi le. O le ia watu fo fafunga taimila ia fa mai. Okay. Ia ua ia nei vai nga fo yo pe ua fanga e tia ile le tino ia le ala na mafua ia na o ingala le fa mai. Tusi e lole le solo e whatatau o ti ngā o le aso fau. Okay. Ia, o I ngā la le na mafua ilan tu whatasia I loa solo ia le mea moni au ai pupu ura taimi. Au I ngā na mafua ina langa ia lo le nganga e whapena au na tu whatasia ia solo na tusi mua. Ma le taimi la lea o tusi ale solo lea. E a vea o se tau tinonga fui le I alofa la vea I o le atua. O ale mea mo I ala usunga tawai. Pei fōringa sa tau mate male e te se tūlanga I heile ola. I le te mila I ona e whaisi o ngā onga tele. O le tūlanga na I aile ia maftianga fo I o le tino. O I nā la lea na mafoi. Na tū whatasia lo le ia le ngā ruenga lea. Whatasia I lari I lausunga. Ona e watu fo whawhanga mai. O sai le korisi o avele le tautanga tasiva fitu iwa. Anga I le tasiva waru tolu. Ia o tele iai la le whailonga ina le centenary avele last year. Ai pei ona I mo onga masavi e whinga. Mo le alo whaanga le korisi. Ia o tu whatasia nei la I solo na e fitu ma solo e whatatau ngā luang wha missionary. Ia ma solo ia e wha manatu e le tau tinonga. I le alofa la vea I o le tua o ia le whanmai. Ia le ala o tu whatasi e ro. Mafu angala na le wala I vai nei tu si le. Watu le whafonga mai lau tu. Ia e tanga I mai. Ia. Mana. Ia o lea. Fia ni solo I tono tu si a. Ia o le au whainga atoa solo I fitu se fulu. Okay. Ia o lo ia I masolo e mori ia lo whaanga masavi e whinga le auso sa ngā lulu e le ngā lua. Mua atu.
E pe o le sunga ia fitu mau, o le sunga ia Peter Crichton, ia o le sunga le apostolo ia Viliamu, ia male tote leo isi a uso, na iai, ia si uso ia Manu Samuelu, ia o lofangia, pasta lofangia, pasta tonga kupa, ia manai mātua foi ua mua atu. Malo, so o le na sa no i el falma el tembilen tele na tu sei solo foi lele o le ase la ngona na la walunga i lo finngalo o le tembilen le ia le o te tauna tu sini solo o le tembi wa luluti tinga o ngase foi sa fenga ma o pe ia ma ia te le foi Alf City o le mafuanga na leina ma fai ona tusi ia le solo le i falma ia le lo sunga tava o le tau tinonga. O tupu nei le ina ua umalu tau tonga ve atu whafonga mai i le Taeao le. Awa o le mea moe ano walu e whare tau tonga. Sa tau i le masalo fo i le mawo fau. Po le tūlanga o iai, o le mea moni ana. Taipe o le upu fo le ala apostolo polo ina ua whātia le wā. Na whairana tala. Na manatu i mātou o le a whanu. Papena umale la ngona. Ai na ua umalalo tau tonga ve atu whafonga mai pe ama le lua le tolu ai aso. Ta whaira o vesili wa koe le atua. O le ale mafu anga. Ua toe whasao ina mai elo wola. Toe au mai. A o le musunga la le sau roloto. Tusi se tala e whamatala i le mena tupu ai le whaira tau tonga. Ma le taimina ua uma. E o le memoni ae, o le whainkai o le kaimingo i le whara mai kusa e iwa masina. Mai a o ke topa last year. Ia iu lai i tau sanga le nei. E ui lai le langona voi o tinga. Kau kuskusia ia upu e whamatala i tau tinonga. I le alofa la vea i o le atua. Ma ua mawau. O le Taeao fau le i le mele uo iai. It's a new chapter. Awan me moni ata vai mo quite upside down na le o langa. In terms of mobility. Wai umangi o le mwhaisa vati. Le mwhainga ku, le mwhainga ngofo. Ngang kau wha mange e lai kiki e lungo le ulu vatu. Le kua kura spungi. Nā na ufisiri e ilo le whaila utalo le tu. Ai se la ua tue whaola mo ia. A o le lesi mea le la ua kupu. Ia, o i ngā le ka mawhua e ngā au mai loma ngaku ia. Yang kuskusi e lola ia. Ia ui ala i kainvo ia le pō la o le suru lua, le tasi. Ia o kau mosinga masele. Ia ngufo e lunga kuskusi ngai mea. Ia o i ngā. Malo maftai. Pastor Rolani, so stangata la whaitau i solo ia o le le fe au tā ua o lo moli e upo o na e tu whatasio o solo umalo i tonu o le tusi. O le tusi o lo whauru talaina o le Malamalama. O le ngā ruanga wha missionary le Aotearoa Mokewiso. E le ingata i Samoa, o America Samoa, o New Zealand, Australia, maso se mia mantua o le ministry lea. O le worldwide ministry, fonga le motu pulanga taravou. Ia ai o i nana pina langa ia ile nganga nau e fio e tala. Ia na o la ile savalinga ngā luang wha missionary. A ulawa ia. I South America, i Asia. Ma o taimila ia na o ai. No ulo ai, le tā ua tele o le Malamalama o Yesu Kiriso. Mo so se tu ai ngā tangata. Po la le lanu la le ngangana. Langa e susuru lor Malamalama. Aru e se lor pongsa. O le au tu a toa la o le tusi. E whauru tala o le Malamalama. O le Malamalama o Kiriso. Mo le lalo langi pongsa. O ia le wha moe o i lava i mawhai o an whaitawina. O le mo ai se soani se whasiri ngā malosi. I lona loto. Ia tau fi mau le Malamalama. Ma ia so le Malamalama. Ia Malamalama ati le ipe. A wai me wale anita vai. E vai ngā sa wani le muking kingo le la. A le ma kua pongi sa ar me lai ilo ma pofa. Sawa. A vai ngā e anu pongi sa. A lai Malamalama lo ma pofa. Ia me lai fai. Ma le anga o le la Rolani Mikaele ngā. Ia ngā. Malo.
Whafte tele ona lo te whawai tu o til taimile nei Taeao so po Taeao ina mo tau sini Australia ona tala la no so stasi fi Hawaii pe. Ia matala le mano so stasi fi fale i le Skyview Lounge i Liverpool. I le fitu le fiafi ai min le ono le fiafi. Le Pastor Rolani whamaro whafte tele mo le whamano mo le taimi mo le ta programa nei Taeao manu ia whamao mo le po a Taeao ia malo fo i mo whatwhatunga o manatu manangona tu whatsia ia soro fo i tono tusi peona iai ia manu ia whamao mo ia whaftai lawa le usunga mo le manoa whamanu ia fo i le tu e whamtu tu le nei aso soa fo Yesu mene. Le sunga Pastor Rolani Mikaele Kingdom Restoration i Sini Australia ma le tusi o le Malamalama launch i le po a Taeao i te tono Sini Australia ia se i mo fo i streami on vaile pe po fe fa tawina le tusi ia wa fo i le silfia le tano ia mo tātou i au kilani ma nei tulangi o lo tātou ia